Tüpta 125 kilo ayağında bulunduğu Eymekanlığı Ulonqa oyunların Победитель прошлогоднего высота Улонко, который проходили в Аймаконе. Сейчас пока идет 16 очками на третьем месте. Два лидера Владимир Михайлов и Николай Николаев имели по 12 очков, но по качеству Владимир Михайлов выигрывал. Hocalar ulu hakkanları geldiler. İtişiyle gelen gari izdiviş ko bari onunla ağır bırakıp da hantekleri daha kaybeden baranlar süha ağını şekler. Ol gibi geldi. Gari izdiviş ko hakkanları da şiş otodan istiyetere bir an kartı batırdı. Tabii gene de kayın ko gele parayı. Ya kayo ko kalau pada ni hari, 125 kilo ya hendak, taha 100 kilo lah. Подходит к отметке 50 метров. Сделает пит-стоп, остановку. Ya kayo ko kalau one piece sekolah tu hesi ada. Usah kalau ni hari. Usah tengah boleh berakhir. Hakikatnya harus pastikan kamsahan kerja di kelas start sekali. Kita betul susah. Где-то порядка 20 метров осталось, до 100 метров. На отметке, наверное, 80 метров. Второй пит-стоп. Камень плохо как-то неудобно взял. Даже мешает ходить. يا حي وعلى وش عقلوها هالشيء ولا تقول الصدر ماسترا يا حي وعلى هي جورني هنا لكن وان بيس الصلاة ايش بيساعدك